ubonke umuntu awamelani naye and awukwazi ulunga bese kuba ukuthi umoya oyingcwele ngoba asikholele kuthena ukuhlola ikhona kwi direction bese uthola lo muntu okay ma idlo lakhe lingavumi kanje yini esingayenza bese uthi umoya thatha amaqanda thatha ubisi noma lo muntu iyomhlanza then okunye kwesikhathi ungafuna nje into esendlini bathi kufuna ibuphu ne-rice bese wenza ukuthi nokuthi umuntu bese uyamgeza ngesikhathi umuntu umgeza sekuvala yonke into and siqinisekisa ukuthi iyalapheka yonke lento and iyavalwa ukuthi umuntu umefuna ugangawe angakwazi uqiniswa ukuthi uqine emzimbeni nokuthi kube ukuthi umuntu umefuna ukuthoba idlozi lakho angakhona ukwazi ukwenza kuyenziwe ekhaya kuyenziwa kumuntu. Alright, masibuya ngicela usichazele kabanzi mhlawumbe hayi ngiyazi ukuthi ngeke kakhulu kuma details ngenxa yabantu labo esibasabayo ukuthi bazozama ukwenza ukuganga ngegama labantu basizayo kodwa nje just ukukha phezulu ukuthi mhlawumbe yini engayibheka ukubona ukuthi hayi lo muntu ongenzelayo wenza into ekhona ngempela yabo. Okay.